kendi kardeşi yaptı. Bak kardeşine sonra verecek. Yani hepsi. Abisi Yunus var. Hepsi aynı dedim. Abi mi? Hocam ben kardeşim olabilir miyim? Hocam değil. Al sana kardeşim. Alma ki. Al sana. Hocam bu da kendine al. Hocam. Güzel. Sen bugün mü geldin? Hoş geldin. Sin, şın, sat, tat, Koy. Razaka. rezeka, Var arada. Hadi bize oku bakayım ya. Bakayım nasıl okuyorsun. لهم اتبعوا ما أنزل الله بل نتبع ما تبع إلا المتقون ولكن إلا ما كانوا مكاء وتسديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله يغفر لهم ما قد